सत्यमोहन जोशीया पुधा प्याख वैदेबा आ सकिपा वैदेबा वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी विक्रम सम्वत 2027 साले चोया दिगु पुधा प्याख गुगु पुधा प्याख थौ सकिपा कथ न्यने वोगुदु वैदेबा वैदेबा छगु इले नेवा खेले नाजाम व्यक्तित्व ख नेपाल भाषा या व्याकरण विद लिसे वासयैम वैदे येया वतुत्वाया पन्न प्रसाद जोशी वासयैम वैदे जोगुली वेकया त सकलसिन वैदेवा त्यागु यागुली सत्यमोहन जोशी जो वेकया त लुमङ्का 2027 साले चोया दिगु पुधा प्याखया नान वैदे बाजुल सत्यमोहन जोशी वैदेबा पन्न प्रसाद जोशिया त अतिक सतिक मस्युगु जोया चुन वैदेबा विक्रम सम्वत 2023 साले येया फिर्कुती मण्डप न्योने साइकल दुर्घटना जुया मन्त थोयालिपा सत्यमोहन जोशी वैदेबाय योगदान सुख वेकया व्यक्तित्व सुख थो खया त जन जने थ्याङ्कीको निम्ति विक्रम सम्वत 2027 साले पुधा प्याख चोया दिल वैदेबा सत्यमोहन जोशी थगु जीवनिया उत्तरार्धे धैमाली गुई च्याद थ्यो बले थपिनसँग थटे चोयागु वैदेबा पुधा प्याख केनेमालो तका इनाप याना दिल वेकया इनाप कथ पुधा प्याख केनेगु न ज्याजुल सत्यमोहन जोशिया लिपाङ्गु हे इच्छा कथ धैमली थो पुधा प्याख वैदेबाया त सकिपा देकेगु ज्याजुल गुगु सकिपा सत्यमोहन जोशिया सच्छिव खुद बुदिया लस्ते यलया लविन मले केनेगु ज्या जुल